Talafalava malo le soifua usi mai le whaafafonga I talafau le radio Samoa. Momoata mai Amerika ma sa sae tu tonu, o se ripoti le tamai o le taua I sa sae tu tonu o whaelua mai le CNN, le oso wha ia e se wha maulua Amerika, o se tasi o wha taua I vani le Indian Ocean po le vasa India. Whaelo fo I e take po Turkey, e whapea ua whana I lano le NATO, se a upenga whana mamawa Iran, ngā anga I atu I runga ane o lona tunuu. Wairo mai ripoti le sole a whao peo swa inga Amerika I te tonu o Iran, mai ei fo isi o swa inga whao popo ua whaiane Israelu I Tehran, ma ua whao popo pea le a whao tangata maari riu mai o swa inga. Mai o lo tau lai o swa inga Israelu I no fuanga tau militeri a Iran, ma ua whairoa Israelu e leo iaima se fuanga e tau fia ia o swa inga. O le whamtalanga mai a Trump, o whaeroa I o lo so longa le leimea uma, I ngā yo inga Amerika o lo whaatino I lea taua, ai leo manino ane fo I le teminei, po ai se isi taitai fōwo Iran o le atura I mai, ina ua whasio tia lo lato taitai I o swa inga, I le whaai ungora mai aso. O lo ia isi ripoti o ta wai se wheso ta inga ua whaiane Iran ia Amerika, moni tala noa ngai whaamutai le taua, peitai e fōringa e leo to e fia tala noa Amerika, ini tūlanga whapea. I Amerika lawa I alo sauni le senate, ale malo tele whaiara lato pālota I le mata upe whatatau, I le tuuina o se whatapula, I malo si anga o le li presidente o Donald Trump, e whatonu ina I le whaia o swa inga tau militeri I te tonu o Iran. O le fuafuanga le mana o mia ila toe ave sea mai o vainga aua Amerika mai sa sae tu te tonu, se I vanga na ua io ina ele Kongresia Amerika. Pei taifa mai le CNN, o nisi fo I tau mwhainga whapea sa whaatino I se teimi ua sola, e le imanuia, mai leo mai loa fo I po le atonu se au ngā o lea fuafuanga, pe to iei se swinga I le taua ua amatalia nei. Lo finau mai le vainga le temokarasi, wa una I ese Trump I tawhaala le Kongresi ai whaatino le taua. Whaeloa I lātou wia e te tau I sui o le senate o na whaeloa o lātou finangalo, po se tūlanga le leimo le atunuu le ave atu o alo le atunuu e tau I Iran. O la lātou finau e le te tau o na whaatino le aturanga, mai te tau o na pālota I a tau fia. A whai a pāsia e mana o mio na tu inatu I le US House of Representatives e pālotai fo I lātou au le tu inatu I le mau I le presidente. Wai mai le whai ngā malo a Trump, wa mai ano lātou whaatino tūranga umai mana o mio na whaia, au le I whaatonu uina leo swa inga I Iran. I Australia wa taunu mai lau whanua o Australia leo rua I whai ngā malanga, o lo au mai ai tangata Australia sa poloka I malai wa lele, I sa e tu te tonu. O sini na whataunu uma iei lea whai ngā malanga le Emirates e le pōna pō, ma ua mori mauni se o le pāsese na poloka I Dubai, o se whai ngā malanga na matua I whaapapole ina lava, e mei se le teimi au whaatalitali I whalitali mālo I atunu una iai. Wa matala e nisi mori mau, e le I whaatanga ina I lātou whewai, ai no lātou whaarangoina le pa o ane o drones, ma pomu sa to ulu na latane I no fuanga na whaamautu wai. Pea ma le lua se lau le pāsese e le whai ngā malanga, au piei ma se kulupo ta mai tia onga mai Parker College, sa poloka I fo I atunu I fafo. E nisi whai ngā malanga, wa amata whaatunu wina, ma umu whai fo ina toe whemalanga I atu tangata molo ntona, ma isi vaenga o Europa, au lo iai lava isi whai ngā malanga o lo tau fia pea, mo le teminei. I New Zealand, whai maile New Zealand o loo whaasauri le whai ngā malo o New Zealand e ave nātu. Nisi o lana o whai ngā ruenga I au unanga tau konsula, pa te sei mani wa alele se lua mani vaenga ra pui ngā lea tinu a veatu I sa sae tu tonu e sauni ai, mo le ave sea mai o tangata po le evacuation operation. Whamtalanga mai minsta o vai Papua New Zealand Winston Peters, o whaelo ai o tangata New Zealand lo I sa sae tu tonu, e te tauna whaamautu no whanga o lo iai, ma ia saunga le mu a o talitali ai a manoa, e to e fo I mai ai whanua. E le mai loa peto o fia nisi o lo iai leai tu o le rarangi, ai po lea fo I le teimi e whaatino I le ave seina mai o I la tawia, a o le tūlanga e au na whai, o le whaamautu o sauni so se teimi, e onu whaatino I le au onanga. Ta awere I minsta, o le sosoania wa alele I e lua mai le vaenga o le puipuinga, o le ave nātu leo tangata New Zealand o lo I sa sae tu te tonu, I no fuanga I mawhai ona mawai ni whai ngā malanga wha pisi nisi, e to e fo I mai ei le atunu.
Ai loa le veire New Zealand e tolu wafe tangata New Zealand la veia o loo le stala le mtanga brengo le vai fafo I la tau ia o loo au mau isa sa e tu tonu. Tala mulimuli mai Samoa e lua nisi marienga o sainia e le investea o Samoa ma le atunu o saina ia mawai avanua ta wa o onga moalo mawhana o le atunu. Ta wedi pote le tiofa ma malo New Zealand le basinei sa unor minister wa onga Samoa ai ono Alec Eke Roma o le saininga o nei marienga o se vaenga ta ua tele le tutau le awa onga a le atunu. Se pepa o whaamtaranga ma le universiteu whaeroai o marienga o sainia le vau le ampasa o saina I Samoa o Fei Mingsheng ma le sui whaao le universite profesa Tuifui Saa Patila Amosa o mawai awano skolosipi mo le whanau ia o onga. Sa unua le ampasa o saininga o ia marienga o whaatas fo I ma le Lantern Festival o whaelo ngai fo I ma sea I tūlau fou I le so tanga o tangata ma tangata e meise o lātu wanganuu ma so tangata ua o onga I le wā o atunu e lua. Tala nāle radio Samoa mo le nei aso soifua. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale ma I e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale ma I e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Wow, le pongisa faapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo I le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, baloi mata. Fitilo fa I solo, wa le taua ilo na loto. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua. Le fia ai se fulu se nese I whaalavai A o
se ato fangu pela vai o se papa mafu amu ia la salo wa file mulo na masa no salo se ia lo famai olo uola wale mafai eu sou essa uia o levai no lea e te tau mafaina Papu mai le pauno le fa'amalu lea ua e la ina ia fa'amali e ina pau se mea ua o Ia, o te fiu lava ma le anganga whaafitai e toi whaatalofa ma o wholofa ia te oe Samoa le atunu pele i le nei fo ia ua uli o le haso tofi o le whaatawhiti lea o tiute ma Faiva sa ngā pati ai le atunu i le tae awa na le la e na uanganga e le la ma lei fua Samoa ala usu ma la seu i o tiute masani ai ma te tofi ai fa malo le ngā lue fa malo fo i le soifua manuia ia ma le langi ma tafi fa muiboe ia o lo manuia le nei aso ai mai se o lea o le whaatawhiti o tiute ma Faiva i le aso tofi le nei tawalunga tuai fo i le au unanga le fitalenga ia fonga mua ia po le tau wha fo i ase Manu Francis Ioane lei a tau sa vea le ulua i ali i pesta ta ma le langi so alo Al Harrington tu manu vau la vea ia le fo tatu wha fsangai balau lua fesila wha i le wha o poponga o le tatu po le kalambe o le Gagaifo o Faiva o Samoa i Aukilani New Zealand ia po le taimi a le aso o fea fo i le tūlangi alo e mai mua mai ai i le tātou por kalabe e le ngata i le siu foka o Samoa le radio Samoa se fulu lima i vatolu a mo i Aukilani ia ai whapera fo i lunga o le tātou YouTube ma le tātou Facebook page a le radio Samoa ai maise o le tātou wala leo o le wha mo tasi o ono tesi ma le tasi FM 106.1 FM in Samoa. Le ala le nā, whanga e tia le anganga ma loto fo i le anganga whaafitai i le atua ona o awanoa le lei o lo tātou whailoa i ai pēr ia ma whaau le au ranga ma le tautua i le atunu. Ma aloa fua i lau ua maua, sula fo i le lofa ma le anga le lei o le atua, le nei aso ua whao popo i aso lo tau soifua, ia ma se balosi fo i le au na nei. Le ua tātou toe whailoa ia i lumo le nuu, ai le o tua o le nuu i le bea e whale lau wasi ma ta tanu ai tangata. Ia, ai o le anga le lei o le atua, ua ia whaatafa ai di au vale vale, ma ia wha moe fo i le pea ulanga vale. Ia ua fotu ai balama i lau soifua, ia molo uola ua tātou toe pēne iai, ona o le anga le lei o le sili ese, ma ana mea lofa, o vāvenga nā te whaia mo oe mahau i aso uma o le tātou wola, o le wha moe ia te oe le pō. Ai, toi fangu ia te oe le tai au. Ala whai mamalei fua mai, ma fōringa i le atua. Ona mamoli leo la au i whonga. Ma mamoli le whaaftai lo tātou tapa au sili. Ona o lana mea alofa, o le ola male soifua lau le lei. Awa, o ala wasinga le tangata mana fuafua ngā lualuma mau. Ai a whai e le au whaatasi ma le atua. Wana o se foe whaahee i le tau. Ai ale nei tai au, ma le nei aso. Wa ave ese e le atua le maatui ma le maangau. Wa ave ese foi e i la mutu, ia le maa faa la vei a au, ua tele na whano ai, tama faa pele a Samoa. Ia, ta alolo ia le pa ia i le tawhatolu o le vādu nofo Samoa, ta oto atu tūlanga a wāpa ia mamamalu faa le malo, o pa ia fo i mamamalu faa le anganu. A wā tama ma ainga fo i matama. Leo songa tu mua mapule o i tu au ma la taua. Ainga le tai ma le waa o fonti. O tama le manua tele ma to o le whare ula. Ai ale tāpua inga.
A o tātua uso i le motu sai. A wāsua ma vai whanua fō mai tulangi. Sa ole masale o mua ma le launiu na sai lua. Le fale tau waitu ma le fale tau tangata. Le la au nā motasi wha pia fōi. Le fale anga fulu ma wha atui o le motu. A wātui le manuu. Ia ai maise o oe le tu mua. Le to o tu mua. Palo le soifu manuia. Atalo fatu i le pa ia lasi. O le au whainga luenga tutofi le atua. Feoi o le tala le lei. Le pai sino le ngā luenga pa ia. Le ainga sa le vi. Whawhetai whanono manu. Whawhetai fo i te talo. A wāse manuia o Samoa. Ele ngātai lo tātu o tunu i Samoa lava mo na ele o lo o whaamuri. Ma tāpua i mai ai le tōtele. Ia mai se Samoa lo ua no iai. Ma a vea le nei atu nuu. O ni usila mo na ainga lo na lua. Le tātu ainga fo i au Sitalia. I la tō lo alala ma papa au. I le atu Asia. Hawaii. Le malo tele o Amerika. O lo tutupu mai ai. Whaalave lave mataua. E se teimi ia papa i fo i hain. I se tala lata mai, oto atu ai. Mea o lo tutupu i le taua. I le os whainga Amerika ma Israelu. O le malo Iran. Le malo lea na whaingoina o Peresia i le tele o tausanga ua mawai. I le tala whaasolo pito o le fionga pa ia le tua ma le ainga o Israelu ma le latu fo i tala anga. Ya. E se teimi tātua ngā i fo iai. Samoa lo alalam papa au i le atu Europa. Ngā luenga o lo o whaatino ai, o fisa o Ampasa, o fisa fo i o konsula ma komsina. Ia aia le o fisa o le tātu komsina. Nei whatalo whatu le o fionga le tā male malo. Honorable His Excellency a whimata whapo palusalue whapo le lua, po le o fionga fo i le balu, po le o fionga fo i le tofi lau. Le fale tua ai moise. Le nofo a tofi. Ia ma i la tau o lo li poina. Le ofisa o le tātou konsula mga luenga. O lo sulu whai atu iai o tātou tangata. Ia ma mawhai o na maua mai ai se fisoswani. Le o fionga le komisina o whiwhatau o inga. Vatu tui a Pete Meredith. Ia wha pia foi. Le o fionga nanai. Ia ai moise foi. Ia le toa tele o lo o ngā lulue ai. Ia ma whape nā fo i lau fionga i le sui konsula. Lau fionga i le tamaita i a tele sa. Dorothy Ching. Ia, o tu fo i le whatalofa i le ofisa o le tātou hai komisi. I le laumua i Wellington o lo o whaafongafonga ma tāpua i mai ai le fionga. I le matua o le usoli. Le fionga i le tole a foa afa masanga wha matala. Le te maita i a Doreen Schmidt, ia ma le tō tele o le au whainga ruenga. I le laumua i Wellington. Feo o whaafongafonga mai ai isi Ampasa, ma isi komsina, ma isi konsula i tawhai fio le larolangi. O lo o tautua i da ai le vāna nofo o Samoa, ma isi atunuu i nā i tūlangi. Whatalo whatu le i atau sa vea, se yuli, i lau tau pa ia mawalunga, ai maise o le tautua ina, o le tātou watanu. Ia, mai maunga te tele la se i o i maunga iti, mai o na ao se i o fo i o na iu. Ta lolo atu, i le whatu a inga tausi a tu bua mapule, whale o polu tutofi, a wā o le lātou whatu a inga tausi lea. Ia, ai, mua lava mea i matau tsa. Ma momoli la au i whunga. Ono le alofa maleanga le lei o le tātou tapa au siri. Ta bāma tina mātutua e awhi atu lava i maota malawa. Whatalo whatu i a te oe. E le ngā ngaifo o le soifua. Ma le ngā ngaifo fōi o ngā ruenga le nei aso. Pula la ngoto le soifua matua sa tautua i nai. Isi tu pulanga leo ua whai mai. Wha maa lo ma wha awhitai i le atua. I lo tau soifua ngalue, le soifua au auna ma le soifua tau tua. O le tatalo le i a tau sa vea. Ia umi lo tau soifua. Ia mamao ni ngase mani lau mea tori le saviri. Ina ia fo si o lo tau manosi, mamao le fia.
I so o se taimi. Ai mese le whanau le nale, nai whewa I mara tau kād, vole le tala I tau pensione, whai eis, mai le kād lo makua. E rei se mea la ko o makanga fua le kād le pensione lo makua. Ma po le toia ina fo. Au tātou ia ila le mata upule na. Ia tau tamam tina mātua le atunu ulanga o au. E whaavalea I o lo ualofa I le vaenga lea. Tamam tina mātua. Ona sa o wola whaatasi mai la tu I masani ana whaila utala le na. So se a inga. So se maota ma se lawa o lo o iai se matua tausi. O se a inga whaamdia ina le a inga le na. Pe au tō wiloa la. Vane mai le auro ma le ano fale o manuia le nae se ei o wa o le punava yola ma le sosia atoa o lo o I lima ma loto ma nganga ma mafoufonga o tangata matua ne tele I o le latu to mai tele anga vaa faa na mua indigenous knowledge ai le mawhai e tātou ona tātou maua pēr tātou le iloa e le tau mawhai e wawane mai mea na. Le ala le whai. Awe ke au ngā kāma e ka miro solo mai fo le mai pase e whainga o whi au le tō ina mare o le matua. Awa fo e le maua isau mea au ngā. Siri ai. I mea na tutupu I la vai tau I lo lātu vai teimi. O tala wha solo pito lo tō a inga. O ngafa mawhai au lo tō a inga. Ia, o aso tanga. O tala I le nu una o lai le lo matua, o tala o le nu una o lai le tō ida. O le la waluma o tane, o le la waluma o tinama, ta I le au manga. Ia, I've seen vo I li skemi, ali nena. Fia ngia o boyfriend nga whai la haso. Vai kala nena. Ia le kele a, ia kangaro mai kaufa ma ia ngā lea kari I o le ali sidi. Ia malea kali I o le whaiwhi au. Male kape kengi o le kako au kirikiki. Ia male kako au waa a fōlele au walo waa. E whai kaua kunga sole. E ko a lua se furu. Ia e ke loa le au waa. Ia whai mai male kape kengi o le au lo kapi. Male au lo kapi a ko ia ngai ke ilo. E o le kape kengi o le au lo kapi. Male au lo kapi. E longa winga se furu lima le tala mali e tātou te tali I ai fo ia. Au lea ngāre mene o te whetoi nei. It's an exercise. O se mea e whaipe ko leni ai le mawhau le tina ma le tama. Le ia uone I ngalo ia I lātou mea. Ma mana tua le lei ia outou ingoa ma outou whauringa. Wai isi tamam tina mātua fo e ngalo ia I lātou outou ingoa. Ngalo fo ia I lātou outou whauringa. I le whapea la o le ngalo. O mau o se ngase o le ngalo mea. Ai, e mafua I le tau leo mai so o e asil to ina mo le lo matua. Ara vera kai ngalo e o kou. E ngalo tau ingoa ngalo whauringa. Ona se a va ia outou. Fato a outou o maia. I le amatango le tau sanga na outou so sola lola ia fato a outou toe a pia mai fōi. I le taimi o le kilismasi ma le tau sanga fō. Ia le na e whesi lo fōi le toina ari papa. E fia langi au kengi ngā whai aso ia whemero mai kala papa. Oi, ia, la mo e whesiri ai. Ke fia I loa, ia le rei whai kauangi. O le a whinge o le li siri. O le a whinge o le whai whi au. Ia, o le e kolu whai whi au I le ngu. Ia o le a whinge o le si whai whi au. Ia, ma le a fwoi, ma le tamaitai, o le kama lo makua fo, le makua o le au se papa, le matua u, vai kaua kua, vai fasi ko kele fo, o le fasi al ko inga le karango mai, ia na, o tala tātou te tali ye, ai mau ai le flexibility o le mafo fau, ma kolendi ai le mafo fau, o le tamama le tina, au alava ne ingalo se mea, ia, e mana tua o te whamatala so oa le tala le ina ua. A tō le valus fulu tau sanga o le mātou ta māmatua o so alo leu tele. Iopu
to vau intia. Na o lo ua valu se fulu tausanga, pasi atu ma le valu lima, a matalolo o whaalongo, ua sui upo le tatalo le toina. Whamai upo le tatalo, leli ie, whaftai i lo wanga le mai, ma nei tausanga e tele, ua e fōa i mai o te ola, a whaila e te lofa moni i a te au. Ia e lofa ngia, ina ia saolo mafau fau, ia manino lo mafau fau. Aua ni iai se taimi, e whaale tonu ai lo mafau fau. Pe maua au ni ngase, o le mafau fau. Me fo le leo. Ia au maua le loto matala, ia au malama lama i me uma. Alu atau le iwa se fulu. O upu ai o le titalo. Lea li ia lo fangia. O oe lea na e au mai o le ola ma wha au popo tausanga o lo uola. Ia lo fangia la, tautua nā ma oe. Ia e anga le mai ma wha manino ma wha malama lama lo ma fufa. O ne ngalo se mea. Aua le yo wha vale vale i le awala. Ma walu ta tala lo ie, ma walu ai amo lo ie au telefua le awala. Ai wha mata ngā ai la whana. But if you really listen to this, these are very important stories. O le wi ngā ia o upuna o le atua le mātou tō ina i le atua. Pea whai a lea o lo wanga le mai le ua whao popoia mana tua fōi. O loa i le ivas fulima o le se lau tau sango so alo. O le tatalo lava le nā. Ma o te ta watu Samoa. My grandfather's wish was granted. Le anga le leile nao le atua i lo utamama tua. Na ia tui na atu no na manaonga. Manino lo na mafau. Se i oa ina se lau ma le lima tausanga o le matu utamama tua. Ai ua ile ai ma se mai e tas. Ona ua vai lava o le soifua ua afu. Ua matua. E oti ele ai se mai. Ele i whaatau to lia fo i se ngase. Ina ua se lau ma le ono loa maona tausanga. O ina. Na wha maa nawa i loa le atua na ngā ruenga. Ma wha mai atua i ma le lalo langi nei. Ai alu fo. E oti alu to ina. E oti mara malama. Sa li o uma e le matu ainga ma whanau ma. Whanau o whanau al whanau. O le matuata o tele o tangata o titi o le afe tangata na tupunga ma li to ina le. Tangata uma pēatu whaatas na tupunga mai suru ngā titi o so alo leu tele iopu to vau intia. Yana, e le mawhai na ngalo ai i a te au. Le alofa maleanga le leo ia i la tau o te mamti nā mātu. Langa sa wola mai ai. Ai mai se o le first grandchild a le awhawhine o le tau ina. Sa nofo ai le tau ina male o le matua. E tele lalo o taimi. E whaasanga i ai. Tu so a u e whaia mea le lei ma mea le anga. O a ue uma i kupe al ko inga male o le makua e uma i mea ai. O a uma me wha polo ma posi le tau ina male o le matua. O ai. Ia, o le tangata fo i lea. Ka mai kiki le ngale. Wa uma i le olo le ko inga male o le makua. Ta ua la tau ia. O le anga le lei o tātou te mamtina mātua. O tau la ia o lo o whaia le Faiva nla. Whaaloto i whale. Domestic purposes and work around the home, looking after the elderly and the young children that haven't attended school yet. Whaafte atu i ate o tau. Ngā luenga le lei o lo o tau whaia. Mō tātou te māmatina mātua. O le nāfo i lo ai se whanau le lei. O le ubi o le soifua o se matua tausi tonu o se ainga i maota malawa. E atangi ai le lei o le tausinga. Le lei o tangata lia e whengai. Mati u te whaaloto i whale. O le tau mawhai le tai ao. Le malu o le tai ao o le toast. I le uli le iputi. O le wha inuina o lātou whala au. O vai, ia vai lera o whalong. Vai, inu whala au. Moilo.
o tau te mam tina mātua, o tau te musuaki, a au mai le whaatununga le fo mai e inu le fuala au inu. E tā ua le nā, e loa ai le swinga, ma saputu ai lo tau mā losi, pe au tau siustai, e le whaatununga e au mai e le fo mai. Whaftai atua i a tau tau ia lo whea ngai ma le tau singa o te mam tina mātutua i maota malawa, ia o le ave ina fo i la tau i whare mai, o fo mai, family doctors, appointments, ma mea uma whapena. Whawhitai tele lo tau wanga le lei, o lo tau wia lava o tau, ba lo sisila fo i fofonga. O le atua, i lau tau ngā ruenga, o le ipu vai i aso uma, le tau mafa e momoli, ia, o le anga le lei le na, o le atua, ia te o tau. Ia, ma ualane ngalo ia te oi leo o toi whamanatu o te fo, o tau uma le mamalu o Samoa, leo iei fo ia le whaalaputonga le whaliu nei le la, o le whaalaputonga le na, o le oanga i eile tō tele o tātou te maa, ma tina mātutua. Lea na manu mālo mai le sei mai Samoa. Leo e nei, walata i le lua afe i latou. Ia, lea ua whaamautu bai, e le ftelenga e tele ai, e le teitai o le tātou Asa Foundation, ia, o lo wa aia le whaalaputonga le nao tina mātutua, le whaliu nei le la. Ia, lenga tele ai Edwin Puni, ai aile tangata e le malama le process o mea, e te tau na whaatino le whaingo le passport, o le whaingo o lau numera mai le WINS, po le work and income support, o le tusi mai o le nupi wha mai Samoa e wha maoni ai. Ua mai kenge kiwi, matama kiwi i New Zealand e le toi fo, tau fia ila ele ma wha maoni, o tau fia lau tau pensiona vo le i Samoa. O lea la tala le tau emergency benefits, ia pa o le job seeker benefits i tono New Zealand. Na ona tātou amata mea ai, maua isi se leni mo o tau. Ia maa palai e fo ila ia lea, o le mea ta o le accommodation settlement. E umai whaala le vai aso, mantua o le vai aso le mele. Mo wha lau fase fulu i le vai aso. A lua la vai aso. Ia wala e vava ai se beole. Valu se lau po le iwa se lau ta la New Zealand. I le lua vai aso. A wa vai aso ma leo le ama waile na fase lau montupu. Ia, whaftai le atua, whaftai wau tō winu. Ia, e le ai ata tau sa ave sea mai ate o tau. I le tele o tau sanga o mawai. Ai sa fina wina e au tau whanau, e mātou nei, ia manisi foi, o le tā whatolu e pei o na iai, ia lewasenga, o te itai o le Pacific Leaders Forum, o lo iai tili ai Edwin Puni, le fionga ia Tofilau, Esther Tofilau, le fionga ia Fpuleai, Semi Fpuleai, le fionga le alolii, ia malwhaletua ia sene. Ia male tō telefo i onisi o lātou le lango iai. Ia, e mawhai iai o na maua le fisoswani. Ia le nā, o le telefoni le tō whai a tele ai Edward Puni. O lua tasi, ono tasi valu, o whalua. O lua tasi, ono tasi valu, o whalua. Ia, a o le telefoni le i tau sa vea, te a whai te fia maua u e fisoswani a tuai fōi i le process o vaenga nei. O le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Whatalo whapito o lava e nai ta mama tutua nei, o tō malava le whaso au nisi o leo te manatua o lātou swafa. Le awhionga ia au mua, ave, ma le whaletua ia au auna, ia ma le whanau fo i manu rewa, whatalo whatu, mai lole so i fumuria, ia, whapia nā fo ia le tamamatua ia nofo a inga ma le tamaita i o Punipuao i nai Canberra i Australia. A lole soifua maduia, whaftai le mafuta mai, le lopo o taunu atu ia le rau tō pusa vai. Ia e moise foi. Ia le tamamatua, Hans Webster, ma le whaletua, ma le nofo halo, and the family in Perth, Western Australia. Please let me know when your box of Vaioleola arrives to make sure that it arrives safely to your
place of residence. Ia le na. Ona, o mai lea, o la whatalofo i le fionga i amasoi, ta māmatua fo i le nei ainga, tauli Josefa, ia ma nai o tua whawhine Fortino, Josefa, Erolini, ia whapea fo i le usa vaisingano mo le li o Foleni, ia ai mai se le tātou ta māmatua, ia tui māwalunga, a talo whatu mālole e soi fo manuia, whaftai fo i le mafuta mai, i le au nanga ma le tautua ale si ufonga o Samoa, male Gagaifo Faiva. Manatua, press the like button, share our program, and also leave me a comment. Lo fia i e whaita watu i au tau komeni o tau whingalo whaalia i lea taimi ma lea taimi o lea aso ma lea aso i lea mata upu ma lea mata upu. Ai voi la, mo se ha to ingi se palau vale mai. E alanga palau vale mai kan ko le vale. Vai o la to mafo fo lele. Wale mafai ai, they will rather swear and using profanity language, and instead of joining the conversation and sharing their points of view. Ia nei lo fola ile le palau vale au oso vale male au foi pusa. Te loa e la to komeni. Tu ai nga folinga o tangata. Tu sape le fa ali mai to folinga I me o fake pages na. Wala va to tala ma upu e fai. E ma fai ina o fai le fa masinonga. Ia ma o tango ai e fai le analysis I lo umafau fau. Po le ale to inga fale tangata I lo tangata. Au fea le fale pasi na fau mai ei lau pasi. E kusala peke lafi mai na i fake pages na e zawai. Ai te alu e ma ai a upu ma mafa. Ta I 5 kilo kalama ta I se lau kilo kalama o lela tau ai ei oe. Ia na alu la ia le mafafa le ako ma mafa I lo ua. E ngau ai ma fo ma masui lo patua. Ya fatto fo I vai ma di tele la mia. Ya na lu la ile ma fo mo ya tala ina fa ya tu fa pe. Ma e fa pe anga I lo au ke le so lungo il proclama ile ma fa I kala le la yo. Fatto fo ya le na aba o la tsa sa o le fa tu ne. Ele ai se Samoa fa valea. E oso I lunga o le upenga ta whailang. Manofo ai I nā I le aso atoa. Luas fulfai tu la fitu aso le vai aso. E tau wha tonu ma tau wha sao le kalama ma le ngangana. Le vao ngangana, muanga ngangana. Ai meisea, o le palau vale o tangata. I lunga o le upenga ta whailang. No stupid idiot or a Samoan orator or high chief, or somebody that will go to correct the language that we use and sit on a platform or the social media 24/7, and you don't get paid. Yeah. Ele totongi ai oi le ila so fia we ki so I fu I lunga ma kau fa sa o le ngana le tunu o le na o level no to mar malamba ai. Ma fa ngā le ile ia yo lo fai ai ma lo ma fofo. Awa ya la e ke le au pala vale ma lo foi pusai. E pala ai awa ele fa pe ata to ila wala e te tona e fa pe bale ya le ato. Ya to wa kongu walenga o waku le me le page fo le il falling le maili. Le ngo pala vale aku ke wanga e fa me fa pena e talianga lo se me masau ai. E o ke aka le fa sa or kala ngai ke. Ia na ta milo mamau I fala yo le sisi me. Ava te pala ai te sauta te fa sanga I pe pe te sau e fa pe mai fa pena. O ta sa ona le o va tu e te. Ia le lei ia o be ka ku ke kali. Ele o se me. Faiva le ngata fale faiva le vatetea. Ia fa pe fo I faiva. O le tua vau ma le tua sivi. Ma lo ngā rurue. O faiva ia o te whātua faiva o le vatetea.
Faiva ye fai nei alo mata mawhana ua Samoa. E mese fo i so stangata lava wa o ina. E le ngā ruenga o le ave vālele pai late. Ia mai latou ia o lo o whaafoina vālele. A vālele savili ma lau pasese. Pe o le tātou tama leo to whai ono. Le fionga e mwangu tia. Po le sunga fo ia la uli. Toko to whai ono. Ia o le fionga ia whana velave. Puni. Ia, Captain Puni. Ia o isi vaenga i to tele ia. O le au awa lele le tunu. Halo mata mawhana. Awa iai la ufa malo ma la ufa aftai. E le fili fo ia la tau te awa uina lea anga vaa wha apitoa. E te inei. I la sole nei au tae au e disappear wa o ilunga le vaa lele ave o i Samoa po o fia lava le tunu o le lalolangi e te anga i ai. Na o i la tau ia o i eile to mai wha tino ele ngā ngalwa. Ia ai ei fo i o tātou tama whanau. Wa la tau wha tino ina le ngā ruenga lele o le meo le ave vaa. Ia pia fo o kapiteni o vaa. O kapiteni o au ave vaa lele o whapena fo i le meo le foafi. Le train. E se mai le pasi malo, le au ave pasi, au ave upa, o le au ave taxi. Ia, o le au ave kikapila, o le au ave masini. Tele o to mai, ma vaenga ese ua ngā lulue, ma totofi iai ia, alo matama whanau o le atunu. Ua ngā lulue ai. Whamalo i whai aonga, whamalo fo i ia i la tau le au whai awala, o le au palamba, o le au insinia, o le au whai ta'wali, tasi nei ngā luenga, trade skills, o le au kamuta, au whauwhale, o i la tau e ngā lurue i tono, o whale o loa te telefoi nei, whaatumu whata. I lea tau mafa, ma lea tau mafa, ia po lea o loa, ma lea o loa, ia o e fo i ngā lurue i whale whasimanu, ele si tamali i le nau te ilo lei, le matau tia o na fo i to mai maanga wa ai le mele ta o le mobile butcher. E o le meo le ta vale fo le le. A fa pe ye ni povi pe se lau ni povi e fasi lalo i tai nui. E alua ye le loli le na. E fasi umal se lau le na povi le aso le nek. Ma o te tonu fo se meang le lei fo le na e tau na fai Samoa. A wau lai fai e fasi le fai la fumangu ia langa povi. E ngai wawa i e olo solo i le kingo le povi lalo pala. E o ako au koe olo e mka ki e lungo le kai povi. Hale de lana. E o mea ia, matua tausi, ma le lei. Tasi ale lori alu, e fasi uma povi na e se laupe e lima se furu. I Samoa, ia, ta milo ifo a o ia le numero e fafso tai. No fatu la ia le tamali le o le fionga fui maono tapuni. Tasi le tamali o ia yo no to mai. Maonga na nga va. O ina. E mafai e ona ia fatino le melna o te fai atu la utala. O le matua milioni o le kanga kai fai le ngā ruenga le na. E eila na loli. O ia fasia povi ia ma fa lalo ina, ma fa mama. Ia le tele o manu palangi. Ia, ata o mai e lima povi e fale ali le tau na fasinei o tai au o le tongo o vai lele. Mea ia te vailo ia povi. Anga ia tu iso la ua ma sauni atu. Wai tele ma tu povi. Pa povi a salua fata la tau ia ma le atu ano a maa. Awa e ta tau ona matua ma le lei. I le vainga o le tausinga o le soifua maloloina. O ia fo yang va a fa foga baila le fionga a fimono tapuni. Fatalo fatu le atau savea ma le nganga i fo Faiva. I lau fionga le ngaftas. Ia, ma le nafo i tumai. O lo o e manatu. O le atau e mumoli i Samoa. A le mea le atau ai. Le atau e mumoli i o lea fo i au nanga ma lea fo i tautua i le atunu. Ono no winga e pisi mai a lesi aso ngafua. E tau i lesi aso tona. Na o le aso saa e malolo. Ili fasinga o pofi.
ngā tō wawa ai i mea ua oa uina ai to mai o nisi o alo matama whanau le tunu. Au tai i le whionga i le ngaftas. Whamanui atu fo, ma whaatalofa i lau whionga le ngaftas i fui mono. Sunga whata tui sa mau, si ale ngā, ia ma le whaletua, ia sene, ia po le whionga fo, ia le au pepe. Ia ma le whanau teine pepe ale tātua hainga. Kwa kele a le kako pepe leo o sauni. Ma kau kia le pisi o le kako baby factory leo o iei kemi. O ie kei. O meo whamurianga nā mai le atua. Whatalo whapitoa i sio tina. E whionga ia fuatino whamele e Sarah Avia. Ia po Avia e Sarah. Ma loro soi fua mduia tina nei aso. Ka moe ia o mai ona tali le sua o le uli. Ia faifo i sina. Whaamalo stino lai titi ilu mo le sumpa tia le na whai ana le la. Te le lopo to e whai a le sumpa na. Ia ai alofa te le atu. Le tātou polo kalame mo oele tina. Ia mata au i le lei. Ia mawhana whana le tino. Ma inu au whala au. Nion. Au e te whawhita uli le fōma. Na uwe mai Dr. Chanmel. Ingu au whala au. E kia mālosi ai. Ia le nā, whapena fo iona, whatalo whatu, le tua fine, ia tō rise, ia whapea fo i le sunga tofi lau, e wharaima samu, ia ma uto umalawa, o le uso ia sou. Ia whapena fo i le whionga ia vui, mata niu, ia ma whaise mea ai alo matua. Fo i maila ia lea o la utalanoa i le mata upu lea ta uva ma ai atu nei iaian le lama le whaano no tele. I le taua leo lo whaia nei i le oso wha inga a Amerika. Ma le malo Israelu whatutu i o i Iran. Po le atunu ulen ta ua i le tuspa i o Pelesia. O le Operation Epic Fury. Le ta ua nei Donald Trump. Ai ova ia tu nei le tai au i le maota pai pai. Le whare pai pai o le pale mene ma le konkalesia. Ua whetau wai nei. Ona ele ai se malusi anga. Wha Palestine. O le ali i Palestine o Donald Trump. E whaatanga ai ona whaia se osa whainga a Amerika i seisi malo. Tuto tas. O whaatonunga uma e tau ona muri ta i le whaavai. The Constitution states that the president or the chief of command must ask the Congress for declaration of war. E leo ni upua le atau le avatu nei. Vaenga le nao le Constitution e po ole tu la fono whaavai maulunga ale malotele o Amerika. E te tau o silingia e le Palestine. Se whaatananga mai i maota o senate, whapea fo i le maota o le konkolesi, e whaatanga ai o ia, e whaia se oso whainga fita o Amerika i seisi atunu. Nei se mea, leana pini nei oi fo i le atunu leana le vatu nei o na pini e Amerika. Venezuela, na, le vanei ana pini e Donald Trump, Venezuela. Le foi la ufa mai Donald Trump. Cuba, whaitete o le whaasolo atu le ala. O le mea sili o na whaanono ai. Whaitau wafe maafe tangata savili ua maali liu i nā yaso nei e wha ua tōna i atu. Io. A o se tasi o a onga i tono i Iran. Le ana o se whai nei. O le a onga a teine la iti. Schoolgirls, very young schoolgirls, 175 of them were killed yesterday. Se lau fitu se fulu ma le lima. Na feoti uma i le pomu na la vea ai le whale a onga o te ineti nei. Oi la tu wa i ai nei mea. Whaita wafe tangata savili ale atu nuu lava latou ia tangata latou tele iloa le mea lela e tupu. Ale ua pomu whafosei. So, you see, Donald Trump's epic fury operation
has killed so many civilians, including 175 young girls from a school. Oi lala tua ia, to ona fita, ale malo Amerika lea, ua maliliu. Ai ole mumusu, Donald administration has refused to bring out the real numbers of casualties. Mumusu e o mai le whai numero sao tangata i ua maliliu. Se vava ai lei. The art of war. Mafua mai lea. E mo, mea, ia taula komeni o lai whai le latu nuu ma le latu community pule i latu whaitadi i latu ele oa a fiai ia Amerika. O le mea le whai nei. O le sa i linga. Yoi. O le sa i linga o se excuse. Whamailan mea, what you need to know. The U.S. and Israel have been carrying out joint strikes on Iran since Saturday. Now, the officials say that more than 1,000 people have been killed in Iran, Iran, including Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ova i le fase fulu tausanga o pule sa wai o. And o pule sa wai ba ya Amerika. Iran says U.S. strike on school killed more than 160 girls, actually 175 of them. And the UN estimates that 100,000 people have fled Tehran. Ia e pe o le taulanga autu le na o Iran. Se i toa vantasia e lunga le vaenga le na. Ia lea, i le panona, e se lia le to fitus fulu tangata, ua mali liwai. Ina ua o so fai fo i pomu a Israel. Maisi tangata i o Hezbollah, watasi i tangata fatu wharavelavi. Ai o leo tu la i mai I whainga marom pulenga wha. Lea lana o whai atu ana, fia lea lau sa. Oil prices have soared, the Strait of Hormuz has come to a standstill, and the global markets now have fallen sharply. Inflation, the economy, the oil supply. Lea o le apoloka atoa ia tunnels, ai mai se o ala vaa ie o mai ia vaa. E la o mai le swau u, isi atunu o lolang. Wo tau sila. Now you understand and have seen the impact, the negative impact that this war has had on our economy and our future. Le lumana ila tatou, le o tatou titilo tune iai. Ma o le tau fo ile. Et sila fia seuman. Na la unga Donald Trump anafi. O le tau le nei, masalo pe na o nai vayasu po le lua po le tolu vayasu. I never know to fe mai Trump. Not only maybe, I don't know, 2 to 3 weeks, but now, it could be longer. It could be longer than 5 or 6 or more. Okay. Ia le na, vai I o tau sisila la I mea Israel elu le fai. O le malosi mai lavo o le United States, ia whapena fo ia President Netanyahu la tau ia. Le foi la ua whasiutia Israelu. Ia le tolu o nisi mai tonu o le panona. I saute. Ia le lei whaftaili I whonga mua mo le information ina I mwhai ona lausi le fia fo I le tunu. O mai leo le whasoa. I le mata upu lea. O le alo ia. O le wha mawaianga ale sunga. Ia taiseu o alii. Fiti ai masu ta Filipepe. O le whai pule le nā o le HRPP. I vai maunga e tolu. Vai maunga numero tolu. Ia wawa ai atu lava la ia le email media outlets for le propaganda media outlets tu le epa ma le HRPP. Wa matua I sa I lava. Ma matua I liu ma papa kiu le ia si fai pule le ale HRPP. Sa ma fai loa I fo I lo taunu watu I Samoa.
A le la woi loa fo i tu le epa ma le whailau tusi ma le sui te tai ma le tō tele o i lātou. Wa tō tele wa matana le tō atu i pētesa i lātou whontanga ma lātou ingu ngā ki ma ingu ngā koko ma lātou. Le u tō se sila mai ai. Ia, o le atali, o le alo whaasino stasi o a uo ma mai i le tālonga le lakapi. Le fionga e ta Filipepe. Fine aso ai masu. Ia le lau a mai nei. Ilo utali tanunga lavo le mafua anga walu ase. O le nau o le whaipule. Ena ia whai le fina ngalo lona i tu malo vai maunga tolu. Mana tua fo i o le i tu malo lea. Lea na tau vā mai ai lau timu ia. Lau timu ia walese vā ai. O le whātalanoanga mua, e lua teimina o whātalano i nai, lau timu ia o lese vai. E wheso sonia i lana campaign, ma lana whātō sina, a o lo loma ia le whainga pānota. O le lua whelua sifuru ma le tas. Na manuia, ma tūlai mai, ia ma avea fo o le Minster, o le malo filifilia, a la uli ma fia me. Le whātua i le tua Samoa ua tas. Pita. Ina ua vāle whangatia i le vā o le Sawhapito i a whime ma le awhionga le li pārmio ua i nei whiliwhilia. I le Honourable Lauli o le Mali Atoa, polota i vāo Fosi Schmidt. Nā ngā i ei whaipule, e se furu ma le whā, ia, mao i o i le tū a le fionga le Sawhapito. Ai toa se fulu iwa, ma le toa tasi o le teitai o le teitai whono i ala uli, e mawa i le toa lua se fulu, o sui no nofo i le whātua tua i le atua Samoa o tas. Majority and the minority government was led by le fionga le Sawhapito, Honourable Fiame Mataafa Fiame Naomi. O le mea la leo o tūlai mai nei. Oa le toi tūlai mai le tō tele o whaipule ma Minster sai lalo o le Samoa ua poto po le vaenga. Lea na nau e a vea fia me mo lātou te tai ma whaua waipea le tainga o le minority government, caretaker government at the time before the snap election. Rei masisi na tūlai mai, e o lava ia lau timu ia, wale se vā ai, lea sa Minster tupe, na pa uai fo il whainga panota lea, pa uai fo i sui o le fast, le sunga ia nonu, e le whainga panota lea, e tūlai mai, ia le sui o le HPP, ia le sunga lea, ia taiseu o alii, fiti ai masu ta Filipepe. Ia, ono le tātou teimi la tātou woi le malolonga. Fo i mai ono tātou tala i vai whanua. Fo i mai wha wau ia le tātou mtaupu. Ile ngā Gagaifo o Faiva o Samoa malei atoa sa vea se yuli. In this update, missiles continue to fall in the Middle East, with Iran launching a fresh barrage against Israel, with explosions heard in Jerusalem. Israel's military says it continues to target infrastructure in Tehran and has launched fresh attacks on Hezbollah in Lebanon. The US Senate earlier rejected legislation which would have weakened Donald Trump's ability to continue military action without congressional approval. Media reports have suggested the US and Israel are supporting Kurdish rebels in northern Iraq to spark an uprising in Iran. CNN Global Affairs analyst Hagar Shamali says there's a history of US troops using the Kurds, but not on this scale. It foments instability. That's what this ultimately does. Will it actually take them to the point of regime change? Both Labor and National say an online safety inquiry is a step forward, but ACT is slamming a new report's findings. The
The Select Committee report recommends restricting social media for under 16s, banning apps that make it easy to create sexual images of people, and calls for an online safety regulator. ACT leader David Seymour says the committee, made up of a mix of cross-party MPs, didn't scrutinise the idea of a ban well enough. The number one thing you need to understand is how well is it working in Australia. I don't think we understand that. They had a golden opportunity to get back the social media companies and ask them more questions. They didn't do that. TradeMe is trying to solidify its place in the market. The online marketplace is removing the 7.9% success fee for casual selling, keeping a small service fee. Its own built-in system, Ping, will be used as a payment method, which comes with buyer protection. Auckland University economics professor Murad Ungor says TradeMe's redefining its role as a business. That's news. In sport, Jamie Joseph's refusing to close the door on coaching the All Blacks one day. After missing out when Scott Robertson took charge, the Highlanders coach has been beaten to the job by Dave Rennie. Joseph says it's never wise to rule anything out. I would say no, because you never know what's around the corner. A month ago I was getting ready for a campaign with the Highlanders for the year, and then something, that was quite surprising. And so absolutely not. Paul Cole's keen to display more swagger and a touch of arrogance as he plots a path back to the top of the world squash rankings. He's back in Christchurch ahead of his New Zealand Open title defence starting tonight. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa.
Toiana foi le osi, se lava ua e oti, se lembra o lisa pasui le au ngai au mai le na sala. Mole mole fa chali mai e po a e na te unga Faiva avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o le sa sui le o mai le na sala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo atoi ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e le papio Samoa o mo ni si va le mala so oi nu ui tu ma la fanga I want to to say face so fa ma tala pe ya toi fa talo fa ya te oi na ua ono binu te o te aile tu la elima. Ma lo ngā luel ne yaso, tu te foi ma Faiva ua Gagaifo, ia, ai maise la o le anga ia tu le ta vale. Ia fau watu mo le fale, te miale nei e masani e fo le tu le fe o le tangata. O le lava papale ma ono sai lunga le ala tele. Ia, ma whapena ia ona whanati ma sao le ta vale. Fai bari e lo sa, tau nu umalawa i lalo le wati. Ia pe o le nafo i moanga ngana o masani i le atunu. Ia e avatu pea whaafautuanga matu o lalo. Ina ia e tau nu umale saonga le mu. Ai awane ia ini vale lungo le awala. Wala vale kasi. Ia wae lua lope tolu vale lungo le awala. Ia misa lo, faifusuanga. Poloka ato le awala. Ia lava papale Samoa. Tu wava noa fo i leisi tangata. Wale ini mōli e whaatontonu fo lau wai i alunga le awala. Whao ngā le lei lo ma fau. Ma tu se ava noa. Zes tangata. Wale maua stato wava noa ma le tamaitai o le tausala o le Henderson Cars ya ati. Ya ai o lo whaia pēr ma wha wau. Awa o te loa ale tali mai ati o lona wenga. Whaia si to tele on isi o loo ta saini ala tu kon kala te fou ya maavi tu ala tu ta vale fou mai le Henderson Cars e te maua i le telefoni le se togi o valu salau fitu tasi ya ele ngata fo la ele na foi na nga i le la tu tuatusi se lau wili ivas full ma le farm Cavendish Drive i papa toi i manukau. Ona toi o mai leo lau talanoa ma le whaasoa i le mata upu lea a taiseu o alii le whaipule o vai maunga tolu. O le pati whaapwhai o le HRPP. Peo no whai atu sa au whailoa i ai le vai aso ua tuana i atu a o iai le tau me sina i Samoa. Ia ma whai ese ma talatalanga fo i ma whaasoa ai fo i ma le uso. Le uso a whaipule. O le mela mali ai, na uta watu i la upolo kalame na ua fo i mai Samoa. Watch this space. La ai wha li lei ia le vaenga lea. O la au le ta ua tua. Le ingo le whaipule o le HRPP o leo le awha mawai. Wa nga i o i le sunga lauli al mali toa ma le taitai le pale mia. O le wha tua i le atua Samoa o tasi masalo mua uiloa. Aile i loa e tula epa ma i la tōnei. Le move leo o le a whai e tai. Papupu o tuai le swafa vai atu mambalu mataulangi. O le swafa o le ali i whaipule e mese whai o lona i tū malo. A wā le tūio a tanga ma atanga, ma sa atanga.
Ia wha pia fo i salatia ma lau lua moa na whangatau. Le mamalu leu sori i wha pia fo i le pa ia mawalunga o le ainga sa maria toa, maalo le maria toa. Ia, o le mea lau tūla i mai. Ia, i lau tau wha longa tu e fiu lau wali i ia le propaganda media lea tu le epa outlets ia lau whaasala lau lea. O whalongo tu matua i sa i lau. Feita. Whai tala i si tama. I si whai pule. E mai, o whea o iei lo wha maoni. O whea lea. Vai o le mea le nā. E se umano o ta ua tualai. O le aia ta tau lava ia a le whai pule. Wa lofa i lona i tūmalo, ma wawa ai atu i whaamurianga. Ma le manuia leo ua sa saa mai e la uli. Ma le whaatua i le atua Samoa ua tas. A o leo lea nofo i lava i pētesa. A o lona first term lea as a member of parliament for HRPP, ma le parlemene. A o lea la, o le atu whaamanuia. A o lea tau fiofi ma poloka iai i. Ona, o le winga o le toina o tu le epa. O mea la i o tu le mai i le fionga le li mai whaipule. He is frustrated. Now his frustration comes from the inaction. Leise me whaia. Io, o le mea whaia toi tu le epa. Wa muli ta i ai uma ma ua tau ma whai lava e lango le fina ngā tu le epa. O le mālo e leanga, o le mālo e soli tu la fono, e ta lepe whaavai, o le ama. Lea la, ua wawai tu fo ia. Ia lea la, ua le tai fono fo i le fono whaavai alona i tu mālo. Ai wawai atu, o le asi i lunga 2 miliona, le ta mau a inga o lona i tu mālo. Ua manatu o iloa, e te tau o na whaia le mea sau. Ma ua whai loa i fo i lona i tu mālo, o le tala ala i tu mālo. Alu ese mai. Sa ufai atu i le mamalu o le atunu i la uporokalame o le vai aso lea ua tūna i atu. Ma le neivas, wawa ai le lei le tala lau tasi lea o le ai ma lepe ai le HRPP. E tō tele o le o toi o ni whontanga e whaia i petesa. E tutu o tuawhai pule la tauia mao, i le o toi o mai. Wa le lava vaa. Wa le fia. Me umana, they are very unhappy. E le avanea la le fia. I mea i e tutupu i pētesa ma tutonu o le pāti whaupwhai. E puipuia i a te tau o tangata. E pule ai loa ma le whai pule. I lana whai unga e tau na whai. O lana i a tau le nā. Le ala wa savali ese. Wa longolo na i tu malo. Wa uma o na fo i mai o. I le fionga le li pāremia. Ma ua mai a fo i na soa le pule. A le fionga le pāremia. Ma le whaafale tui ma le ainga whaatua i le atua Samoa ua tasi e talia ina le whanonga le whaipule. Nea le nau te whai atuai, ua le ai se whaatua tuanga o whaipule whaunei. Ia tu le epa malana taitainga. Ma o le ala fo le na ua le fia ai. They are unhappy and there is no more trust in Tuila Epa's leadership of the political party of HRPP. And that's why people are walking away. And HRPP will be disintegrated. Ia nala o savalias, tadia la uli. Mai ona so le pule, ma o le mea le na o le ao o iai. Talo fai, na pa wale o sia o tau le mau. Ina ia tanga i matoe sila le lei. Le tu malo, a fai o le tō wha lea, ma le wha tō wha la inga le tu malo, o le ao i le lango i le sunga lauli le maria tua. Nothing to do with gaining 2/3 of the majority of parliament. Le leo le nganga le na, la ua si la fia le lei lauli. Ua maua ia le lua vai tolu. Ai o le manatu o le whaipule. Ua tāwau whai i le tutusa le lei ma le tō wha i le fionga le tā ma le whale i atu ia. Pai.
ole I tu malo sa fata tas, o sa fata lua. Lea na whaiela na saunuanga. O ia na alu e whaila na application, e tusi apalai, e fia maua e ia. Le tūlanga o le tei fono o le fono wha vai alona I tu malo. Awa o le mea monia, ana whapea e usi ustai fo ia tu le epa na musu, tu le epa mai o se awala le whaari mai ai. Ia lona te e marona whau malo. Le leo e usi ustai I le whaatonunga o le taiala e o e apalai mo le avanoa lea. Tei fono o le fono whawai. Belanda le utu lai mai nei. Whe mai tu iaia, au te alu e whai le tō whā ma le whina ngalo o lo I tu malo. O te le whai e sebe e whai mai eitu le epa. E le whaatau ina I a te au. Au te whaia le tō whā le tu malo. O le tu malo no wasu vai iai. Na lato au mai le pule I a te au te alu ai le mautafono I te whau. Lea fo I la ua whai e tai se uali. Ia, whamanuia le tua le whiriwhiringa ua whaia. Leanga le whai ngō fie, le tula I mai le whai ngā pānota. Ai toi wha mawai, ai toi alu e whai sesi ana whai ngā pānota lai titi. E le whai ngō fie. Au leisi fo I mea. Sa o manatua I whai o se option. O le option, e no fo I pēr le chapipi ma o onoi. Ai a o le taimi, o le supply and demand. Ini tula fono fau e tau whaofi, tula fono fau e tau teu, tula fono e tau whaasolomuri ese male, mauta fono male palemene. Na o le si I lava o lona a au. Io, e no fo ai o le tū leo o iai le chapipi. A o lana langa o langa sua. E ave I o I se teimi mana o mi ai lana palota. Mo se tula fono. E tau whaofi. Se tula fono fou. Se tula fono e toi teu. Ma so o se tula fono ua manatu e te tau na whaasolomuri e le aise au ngā. Na o le malepe ai o le vānu nofo o tangata. Ja, sanga yaneli ai o le tai. Ma lo le tō le loto. A ua whanonoa ma le fifia. Ia ar mea o te linga ia le alu ese mai o tai. Ia e alu file mua. Na tele o matua whaia tele ni. A wale mea la na una fisilingia lava fo ilele alona loyalty. Ia ai a loyalty o I se taita I ngai vavai atu. E le mawhai. E le toa se fulu ma le toru lea. Ona toi whaia lava sisi mea. E toi ono o mai ai e pū lea le whainga malo o iai nei. Le tā ua la le na. Ua mai e fo le media lea. Le propaganda media lea tu le epa mele chapipi. Ua matua wha leanga lava le tamali anga. O le nei tamali. Ma le suia whipule. Lea fo iwa tua ia. Whai mai. Te le tupe. Wa ave la uli ma le fast. Ia tai. E alu ese mai ai. Mai le HRPP. Alo no fai atu lava il vasolo na tene. I le popole I le whainu mera la uli o le mauta. Wa leva ona ia I loa. O le ala lango atu nisi o le hero pipi. E le o I loa e tulepa. Le la o nei su e nei. E o nge lumo se fai pele su e wha mure more whaari mai po oi fai pule ia. Ua lato ta fale ina ia le pati wha au fai ma lato wha valea ina le vaenga wha au fai. Awala mea mondial talana. Na e wha pesto ina lato ia o le sao lea. E la langa o mātu le mea mana oai. Ai le inoa. Wa matau na sui la ngona mawinga mamana onga o tangata.
I've always said this to you. Watch this space and how HRPP is going to fall one by one and will collapse in the middle of this year with the 18th session of Parliament 2026. Is it see? There must have missed a scene. Oh, pese to white. The one I laying a fake color would be a lot of propaganda media. Fa fair no o fa I unga lea I lea matau tala mai ai ma au mai I numo lea tunu ai fa longo lea tunu ai o le taimi e fa lawi loa mai ai mea o te tupu saua e sao le atau savea e le se how avoi pe o lo fa atu ai fai lau suenga te whaalongo I upu o tangata, matala tangata. O le au wala e ki liva, mamomoli ai. Ioe, o si u leo o whaamatalanga e te iloa ai. I eile mea lea o le atupu. Eile pomu lea o le apa. Pe papa si, pe papa sai, po lea lava le tu ai ngā papale o tele. Pe pala I kiki. Ai tau te iloa o le ao o mai, o le atupu le mea. Eile mea o le atupu. Ia tasi la lea mea o pese toi. I le vai aso na tenei. Ai whātoa whaalau I loa I fuele. E le newspaper le Samoan Observer. How did this person know what was going to come and what was going to happen? Yes, it's about analysis. It's about hearing carefully. It's about listening to what's been said and reading between the lines and the echo of what was expressed. Masau salunga lana, e te nofo loa mawhaitau le meo le atupu. E loa loa, ite o le atupu le mea lea. Mai tupu la. Lea la watu wai nei, ya la auli, se vai ngā tupe tele watu tongi ai ia tai alu ese mai. Mai le pati o le HRPP. E ta tau na sūta ngata ne. A whafonga mai le fionga le li pāremia, ma sui pāremia. Le whafonga fitalai, ma le whailau tusi. O le vaenga whauwhai. Ma le pati ua tū malo nei. A watu la wadi ia la tu te tua, ia le fionga le pāremia. I se vaenga tupe tele, ua tū inatu, e whaatau wai, de filifilia ma le alu ese mai o tai seu o alii fiti ai masu mai le pati whai o le hero pipi. E le whetau a le fo watu wai o whai whi au lava keresiano a le e whakasa le I tua o nei mea. So le ta whiwhi ieri. Wale longa se tu wa I le mea ma le mea pia no foi atu. Wale sa vali ma le fina ngalo le li. A o lava ina fatino le fina ngalo le li. E le ai se tasi na te tu ma te o le ale au wala e fatino ai. Le fina unga le nganga o le tua ma nganga o le ti a polo le I tangata ia. The frustration that goes through these people, it echoes through the desperation, and now they feel depressed because why? The accusations are overwhelming. Atu le loto, atu le mafau, la fa fea na tātou toi, whaia seisi mea, la utala le tu atu. O mai e o pongi le mea lea. Io e tau te whai mai a o le tiute lava o le malo, o le whatau te. Whatau te I mea e le whetaui. Ai aua le whatau te e poloka ai a tinae ma manuia o le wa mata o na solo atu mō tātou tangata. E tau te pisa le se lauri masfulu. A le nale wa tufa tupe a isi tangata. E mafua la ona le tufa isi tu malo.
Ua umo na watu le whatu tuanga la uli, male minsta o le poloketi, male steering committee, whatasi ai mata iala. E whai e o tau le au wala whai ngō fie, e tuwhai le tupe, ma ia manatua, ia whaia i le au wala o le tūla whono, e peila, o le o e le stala uma i ngō tangata i le lola palota, whao ngā mai le lola palota. O i la tau, e le i mawhai na palota, ai ua atoa le luas fultasi tausanga, i le teimi i ua uma i le whai ngā palota, o la iai la ia lea, o low record, ma le wha maunga. O oe o le tangata o le tumalo e te tau na maua lau se lau 5 tala. O lono winga, ua mamaa 5 le malo. Lea watu i natu i whono whawai o i la tau le na e wha soa ina mai se leni. Mo le tumalo, matangata uma le tumalo. Ina ia aua hai, ne i solia le tu la fono, o i la tau e manao tele, me manatu whaapito. O na o ai la ia lea o tali le whaabanuanga i lesi tu malo, lea nofo ai. Ai toi alu toi tali se lau 5 tala i lesi tu malo na ave i ailana palota. O maua mai, o le whaingo fie ia. And all these districts and constituencies should have worked out a plan to be able to distribute and disperse this 150 tala evenly among everyone of the district and the constituency. Ele ngata foi la o le ua a mata no fofola atu le fala o manuia. Mo le se lau 5 tala lea. Le nai tele tupe. Alai lau e lisi au vale ia le propaganda media tu le epa. Na wali ia o kanata. No le li leo fetu mai fea. O le si, ali i lena whaife au mai sidi a wale o toi whaife au le lopo le ale mafu anga. Ia, te ofo fo ita ita la tau ia i se whaife au e. I se tangata sa whaife au. Awa a saudeia na whamatalanga. Ngatua i ili tata lava. You can tell too that these people, the propaganda media of Tule Epa and HRPP are also frustrated. Yeah, frustrated because Lauli had changed every protocol, every policy, the conventions, nothing to do with fast party. O mea umana na whaile teimi tuai o Tule Epa ma le HRPP. Ele ai ele toi work i teimi le nei. Ea pe a mali i o tau loto. O le nā o ia te o tau uma ia whailongo mea ia na ua watu nei. You are all frustrated. You all become depressed. Whiita mahatu o tau loto. E loa ia o tau upu. Le tauna o tau leo. E wha leo ai le mea. O tau mata whasiesia ma o tau mata whano noa ma mata ita. I taimi uma. Matua inga. Accusations because you don't get what you want. Sorry, wefa. E leo le taimi le nei e mana. E whai eise mea tau te mana na au iai. Ua pule le malo i le taimi e whaatino ai lana ngai o inga. The government of the day will now react according to the time in their hands and according to the plan and the timing. So that's what you get. When you get frustrated, you get depressed, and then in your desperation, in the hour of desperation, you accuse people. Manatua leo pulna, frustration. Mea umatua ti ngā i eilo ulu. Ti ngā i eilo mafu fau. Ono o mai lola ia lea. Wato desperado.
It creates desperation within you. You wanted the information. And you wanted the reason why, what, when, and how did it come to this today, this morning. Whawhiwhea o na whaatino i tamalea le melea. Tulou tau tama le sunga lauri le mari etoa. Tala na le pisai tangata. Upu nai whale ute whaatoa nei. Your frustration becomes desperation, desperado, desperate of what you wanted to do to overturn the outcome of how we come to this morning and today. Then it becomes a depression that you can't handle. Oh, le teimi wa matua, whawhiwhete ina le loto, i le ita, male whali'i, male le fia. Wale tau lau o le wha moe moe. Wale opo mai le mea. Sailo loto. E te ofo ai. O na ala ia lea. That desperation makes you depressed. And then you turn around and make accusations unfounded and no evidence. Whailo matua inga. Davantou tua inga le wafai stamo o tai. Te fia se kupe nga vakue la uli anga ia. Fia se mea nga kong kupe inga ia. Tua inga na. Ia le na peo na ufa yatu yatu o tau. Treason is the word that has an attachment to every action, every word that comes from your mouths. Pio, le upuna na, o le fau malo, matau mawhai e fau le malo, wa umana tu inatu I lima o la auli, e le pule a tangata. E mafua uma e a nei mea. E mafua I se a nei mea uma. E mafua mai I le loto o le tangata. Mafua mai I le loto ele elea. Le loto ua le mama. Le loto ua le faa malia ina. Isita mai mea faa penei wa vatu I ate oe. You don't live with appreciation. Tau te le ola faa fitai. Ma le nganga fia ma le faa fitai ua mawasini a mea ua pito filo ua tau ai. Ko ke manga o le maia a koa ko ke ka upe Ere umara o fia ata I lau wali I. And the sole reason is that it is your heart. What comes out of the heart. And the reason number 2 is the underachievement. Le tau lau le wha moe moe. Le tau nuu le mea sa loto iai. Ma le mea sa mafau fau. O le ao o iai. You failed and failed and failed miserably again and again and again. Because of your frustration. Develops into your depression. Because you're desperate. And then the underachievement, you haven't achieved the point and what you wanted, the outcome for you, and you alone, then becomes accusations of people. Tua inga loa, tuai, this is se maleanga I tangata uma. Aleloa. O tau lava. O tau lava na mafua I nei meo. O tau lava valea e whaatino lau tau wha lau iloa. Ma me kokia e te tau o na whao ngā.
Ina ia tō sina mai ai langona o tangata, e wha longo iau tō upu. E leo ni upu pepelo. O upu e kiaunta ai. Ne mea sili sili ua whai e la uli maisi tangata. Awa ilo tangata e le toi valea tangata. We cannot live like this. E le mawhai o na tātou wola whapea. Is a regime sai iai mo te tai lea tunu. Mo le fase fulu tau sanga lala mea lea o ia tula mene. O le matua pepelo e whamai. E le pule mai le malo i le tō wha pa ia. Ma le mamalu ali i mawhai pule. O nuu mafio anga mai tumalo. Tala le nā tu lepa. Aea e toi mawhauwhau ma u toi tatai ma whaatepa Samoa i le tele o tausanga ma nai lunga o penga ta whailan. Nai tau talatasi e tu lepa. Ioe. A mana o lo le malo le mea le ma le whanua lea. E le toi ai se whaasanga tau mo le mea lea. Le pule foi o tau, o li ima fai pule. Se vai la pa iela le tangata e fia. Na te fia so sofa ina. Le pule le malo. Na te fia tofo i le pule le malo. Tala ia le te malo. Au te tonu le palemene. Ai se si o minister. E le fa longo mai ma usta i le mele o te fatu ai. Fa ma vai mai. Fa ma vai. Tau lor me taun fai. This is ruling with an iron fist. 2. Ia male lima aulo o leu o mea. Pule tō tasi ai. Pule tutu ai. Nā o ia he pule. I le mea atole. E tā ua tele lau tō whaafonga mai mele. Awa o le nā wā mata. Ona suinga malie, la ngona o whaipule. La whawhea la ona le sui ai ma la ngona o tangata. O le tumalo, ma tangata uma o Samoa. Le wā mata atu i le tafue. Le ponati, o le whaipule, o le tofi o le tumalo. O sui ona la ngona. Ngala. A sui la ngona o le whaipule, o sui foi la ngona o lona a inga. O lona nuu, o lana e kalesia, o lona i tumalo. Ia tātou mata la se i oe momoli po oila ia la oe momoli. A ole a le tali mai a la uli. Ua mātou talia ma le fia. A whai o le fina ngalo lea. O le whaipule ma le i tu malo ua tasi a ile ta u e a fio mai e momoli mai le nofo. Ia mātou te talia ina. E le whai ngua fie. E whai unga ua whai e tai, malona a inga, malona nuu malana e kalesia, ai maisa o lei, i tu malo a toa sai e le pule, na lato tu i nā tuai, ia tai seu o li i e a ngai, i le mauta whono ma le pāne mene o Samoa. E le whaingo fie fo i la le mata upu le mele la alu i nei wha mawai. Ai tātou tilo nei, ma le fesili, e tula i mai i le fono leo le awhia ngai ma le pāle mene i le asolua o le vai asafou. A o se e i to tonu whai pule uma o le maota, le kāpeneta, le itua ngai. Ai sau doa le fonga fitalai e whailo le mata upu i le sori ai o tula fono o whainga palota. Ua manatu ai le whai pule o vai maunga tolu e tūlai. E whailo le fonga tia i lana whātō whāla inga ma lona i tu malo. A o le mata mai ma whaalongo mai i ai. Tui la epa o le te itai o le tua ngai ma le isi to se furu ma le to tolu lea. Can you imagine standing up as a member of parliament resigning in the next parliamentary session next Tuesday in Tifau? Can you imagine Tulepa sitting there, La Wofo sitting there, and also the secretary, Pole Whailo Tusi, the out Lesunga ya Limong, and hearing, and it comes from the horse's mouth, the reasons why he's walking away.
and abandoning. That's the word. Tai has abandoned ship. Oso I lalo male sambale va'a. Ai wala au I oi. Male va'a o le chapipi. Ai wala au I oi. Ia la uli male va'a o le whatutu le to Samoa. Tas my help! Help! Can you throw me a life jacket, please? Togi mai lava wha bole bole. Se pa ka vale ngare se o ka upe kuai. A o se ofu wha ola fo I ma se maia. O fi ke le wha lini na wori ia le media. Propaganda yo te lo le upo le propaganda. O le au whasala lau tala pelo. O le pepelo I o lātou whaupunga ma le mimilonga o upu ma le tam. Ti ngā na sauno sa otu lau le au mai a lau pelo lau. E ngare a kai o lau li. Ia ma whapea nā fo I o na whaalili mai e fui awa I lili tapu ala. Ia la wali sole o le makua ki ngā wa e sa o le upu I o te vātua I nei. Nga o ki ngā la vo loko ia whio soilo le mele na. Frustration, desperation, depression, accusation, madness, stupidity, and craziness. Leanga mafau le lopulan bela fai. All they're thinking of is attack, attack, attack. O mai ava kung ko vai o le olare. E ngoi mafali le ko mafau mo ko koe. To manatu mo to mafau fo I lumba fo I tua. Ole na, ole amango to ia I lo to sa mo lo to va ai lungole. Ele lo loko kele me nga ko ki ai sori. Ole mo le alo ngala ko male le mo I nga mango ko foi ko ngoko ngoi foi ko va. Ai sia. Fai asi mama fakele o ko nga wo I lungole me nga. Ko o me le alo ale fe so ngisi la. Wa ale fe so I la lo ngisi inga ia kau fa ope ai le me. No ka yo mi vai bango. Vai sa vai le ola. A ferne o ya tuala. Sa oli ia mal fel tu ya peka na fa tu atonu wantu la to. Le lato ka vai nei ele afiafi Sfultolu Lappington Road ina yo tara vafta ya tu lo fiongo tuala mal faltu ya peka wale ngali il tatu fale lo na ya walo to sanga wa fitu to sanga o tatala ma nga ye le to tele o tatu tu ya fa pena fo ya le to fine ya Malia Nive, ya Mamareta, Los Fumalua, Templeton Place, in Monroe, Glendon. Ya, I ngata po lea. O le Tassi Market, I tutonu o le tauranga whatau, I Mangele. Ya ma le tātou Grand Market o Massey I Aukilani Sifo. Au tātou la I Central Avondale, Island Food Market, o le ai o BJ Malfaltua, I manai uso Samoa na o lo whai le tātou umu. Mau e nā le tātou vai o le ola whapea fo I le vai o le cancer. Pei o na iai I le tātou vai avoka. A whafuafonga mai I le uso fo I po le tamā fo I Perth, Western Australia, Hans Webster and his wife, the children and the family. Let me know if you received your box of Vaioleola. I'll be so happy when you lay your hands on that box and start drinking your Vaioleola. Let me know this afternoon after work. Ole ua toe se fulu ma le whaminute o na tale o le itu la e ono. Toe o mai ia na utala noa I le mata upu lea na ua vatu lea so nafi. I le a o inga le na whai ele
ele fionga le Minster. O tinama ta mai tai manga faso tai fa perfo ile pelo keti. O le tasi le miliona leo le a 2 miliona. Ele mafaina ngalo ia tia umalu ese malo mafau. Namba tua ia o le ia ia o i elua upu. O le a o i tala ma upu ma. Ai a i lol tangata. Ele apostrophe I. At the end of the word. O nei lola ia le a o oi. Pe a i oi. I se meo se mea malo. Ma se mea ma at. Tala na. O te luara lai mai fua. Ali mongi ma siweri. O lua. O whanau wala o whanau. Ngā lo u ata Wala le nā le langa maa. Nā fo u mano u whata o toa tua nafi. Le winga o le saunoanga le fionga. I le ali i Minster po le sunga ya. Moe wha uo po le sunga fo i alu finufi. Na o wha manatu a i le winga o le saunoanga. Ese mai tō whinga fonti. E o i le pā. Na whatia lua ma awelua ma whatia lofu. Tulauna tō ole. Na fio anga ma tama le punefu. Ai o malai ma tō o whetua tō nai. O atua malalonga fuafua. E pei. Ona sai lau wha i ai tūmua. I le sailinga o le ainga. Mangafa o le tama o tupua fui awa i lili. I le mawaenga alon te maa ya muangu tia. Nena ta ua tele tua mulino o I fale ni utupu fae le lafo manuo tua fale ni utupu I vai niu fae ia matatala le lafo o morio tua le vai niu I le vai tatala le lafo yuli tua vai vai ili tatala le lafo moe ono le vai li tua salani malo fisula. Tala le lafo foia. Salani malo fisula tua I fale fasa. Ta tala le lafo. O tala le mangao. Tua fale fasa I fale toi I sa alua fata. Ta tala leo le lafo fautangia. Inga nao le tama. Ai le lui tau leo te avatu. Ele ngata I le fionga le Loia City. O lau fionga le li palimia. Sui palimia. Lau fionga le fonfitelai. Le mamalu o le kapeneta. Le Loia City. Le official Loia City. Ina ia tangai masila I le mata upule nei o le tulafono. O lau lui I tau leo wa vatu nei. Toi tangai masila I ngā o inga o lo whaia. E le tangata lea sa avea ma ofisa ma le whaululunga le fono. Le fionga I afpuleai ro pati a tila. O lea si le fia le leie lea tunu. Ma le whai ngā malo. Le ngā o inga wha soli tu la fono na sasa ai le tangata nei le ulu o se leo po. Tolu wha msinonga na ave ai. Mori anga o le GBH, Grievous Bodily Harm, sasa le ulu o le nei leo po se I tu lou le whaafonga le tunu. Ta ei manuti ai, hatingi whangu I le ulu. Avel whaamsinonga, whai tu malo, whai ina, guilty, whaamaunia le whaamsinonga, le soli tu la fono, o le whao ngao se a upenga, o se mea. E wha o ini manua, to o tunga. Avel whaamsinonga maulunga. O le mea lava tasi, guilty. Avel whaamsinonga o taru sanga to ilo mapiri. Saufoi, e guilty. Wha tolu le leo na avel whaamsinonga. Alal me lai whai. La lava inga lua e wha loia. Ai se a o le whai ai se mata upuru mea lea. Nā le mea o le whai ai. Wha pena fo I a te o tou. Le Palestine ma lau tou lau. O le committee wha fwoi. O le Law Society, o le Societe alo ia Samoa.
La me fai me whapito ai. E ailo ia ua sol tu la fono wha malolo, fai o lato whaasalanga. Ao le ale me ua wha awau i peo na wha o ngare le send the practicing license of this guy, of this man. What is happening? Is it favoritism? And now we ignore the law? What are the principles, the guidelines of the Samoan Law Society Association? O ia si ia o i whaasawani. Nal me o le whaalawi loa mai ai se whai unga te tau le whaie. Le whangu pia la vai tasi na inu. Ele nei leo leo pō. Ai tō tāma i ai lona winga sa o nal. Ia le li ilea. Tai lo fiso le fono. Ai toso mai e tuile e pa ave whai ma Palestine. O le wha msinonga whanua msuafa. O i na matua ma lepe ai ma masofa le whale alii. O le wha msinonga mo na ngafa wha tasi ai. Ma le toi whauwha wino tu la whono lua o. Ma le fionga i le minsta ua whai langi le wholaunga. Ia whaolo sa kato pau ai nuu. Tu la whono lai luas fulu. Lea wa tātou pisa i nei o lo sila fia le Palestine. O whaamsinonga whanua msuafa le fionga le alori. Le sa tele rapi va ai. Why hasn't something been done to this guy? Whio whaie. Lena whaie nei. Le whonga whale tolu o le whaamsinonga. Ina ia tāwa vai ese le whaamsinonga whanua msuafa. E ese le lato pūlenga. Ia lua ai ulu o whaamsinonga. Whaamsinonga o sori ngā tu la whono o whaamsinonga. O whanua msuafa. Ai toe la langa uma mai ai mea whaale tonu ma whaai unga wa uma na whaia iai i le 5 se lau tausanga wa tuana i atu. O ia atu e fsing iau, wa whai langi ma o i le ele. Le tele o tupu mai o le atunu ufale tua ma tausi tina ma tua ma tama ma tua sa whaia whai unga o whaamsinonga ne. O ia le atu e tau tala mai le ele le melea. The terminology masari le nale. Ale whaamsinonga. Rescue te kata. Nale wingo le namea. The legal, the terminology ele toi lo tea e sesi se apili o se mata upu ua uma o na whai iai se whai unga. A o leale mea le tula i mai. Na whai ai e le tangata ni o pure ai. Whai unga i lunga o isi apili. I lunga o isi apili. Ua le te tau na toi whai iai ni whai unga ma toi lo tea mata upu nei. Dena sa unoa lava iai le fionga ia le sa te rapi. Le Palestine fau o whaamsinonga whanua mswafa. Le tu la fono fa vale valea. E fa tusa. E le feusua inga ase tamalo fa vale valea. Mase fa fine fa vale valea. Ona mai tō ai lea. Ma fa nau mai ai le tu la fono o le pepe e fa vale valea foi. Lea la ua valea o matuai. E inu e lau ni i al whangpia. Ai ona nā o matuai. Tangato le whaamsinonga. Ai maise le atunu o atoa. Wa lewa na ta oto ma ta upu nei langatonu ma panga. Wa lea o toe lo tea. Nāla masaa ai o le toto le mea. Lea laina o wita tele nei mea whapenei. Su e se lua vai tolu. Wha tu lei ese lea ma ta upu. Wa mata ngā tele. Na whaia ma le le ma fau fau. E ei le tae au e tau ai Samoa. Ma le tae au o le toto malingi i nei tu ai ngā whai unga whapenei. Alofa mai le tua vai lo tusa so tātou manuia whafti tele lo uso ia se manu fonga mua Francis Joane le atunu u atoa o lo whafonga mai mai se fo i la tau pa anga tō tino le atou severa se yuli i lunga o le whamo tasi o ono tesi ma le tasi whafti atu i le Pacific Specialist Healthcare and Hospitals, 2 of them heart surgery, cardiac in Nandi, and also our cancer patients oncology in Suva in Fiji. Thank you so much. Whawhitetere lau whionga le lipule. Parvish Kumar. Whapefo I lau whionga.
e le teu o loa, le tamali I Samoa, le fionga, ia atoa mawhai o polu tai a kui. Le tamaitai faufautua I le tula fono. Le fionga ia luai pou o malo. Christine Finau, le ataua. Le ataua sa vele nei, alo fatele mo o e whamangalo se leo, tātou wheiloa I le tāua lunga o le asoa tai au, o ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Mruia tele, soifua ma ia manuia. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atulu o fiti asiasiane I le upenga ta whailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Naya seafood boyo. Matsango fiel ko kai no tau mafa mai sami. Maua maso, ula vai, ula sami, pa malona sosi au lele. Lau fale ainga pule ala watanga Samoa, talu mai talu sanga lua filua lua. O te tala nele la la fa pupu I Penn Road. So mai malo ainga le Naya seafood boyo. Telefoni ono lua tasi lua lima lua. Ono lua tasi lua lima lua. Tu atu si se fitu Bother Road Penn Rose. Pole tolu tasi Hill Street o ni hanga. Man.